Kanyang laki din! Nagkapamboy. Ijabalay na nanang mo. Anya nga'y tinaramid mo ijabalay ni nanang. Nagpatulong kanyak ngagmula iti parya. Anya? Nagmula kayo iti parya? Wen bakit? Minulag iti parya ti aglawlaw ti balay ni nanang mo. Itaman pa'y nagmula ni nanang iti parya? Tinulungak latan Tapno awan may bagbagana kanyak. Kat naldaw kan. Wen bakit? Pinakan na ko ni nanang mo. Nasaya at nga rod no kasta lakay. Nagimas di impasida na kanyak. Anya ti impasidana kan kangay. Paksiw at tilapya. Anya? Nagnanam ti luto ni nanang mo. Tilapya ko naman. Nagimas. Nagkapamanan, boy. Nagmalmalam kang awan dito'y balay. Naggapuak iti balay ni nanang mo. Anya manan ti inaramid mo iti balay ni nanang. At naman yung paripir na lamisahan kanyak. Apay aya, nadadaal di lamisaan ni nanang? Wen, nalukay ngamin di may saasaka ti lamisaan na. Isu alinan saak. Kasta aya lakay. Ala, mangmalum tangarudan. Napsuga kon. Sikalangan ti mangmalam bakit? Anya? Nanganam ngay? Iti balay ni nanang mo Nagimas ngamin di impasida na kanyak. Isu napsugak. Anya ngay timpasidanakan ka? Tahong bakit? Tahong? Wen bakit? Nagdadakkel at tahong ti sindami. Nagimas ti agigup iti sabaw ti tahong. Papanamanan, boy. Mapanak iti balay ni nanang mo. Anya manan taramidam iti balay ni nanang? Agpo ka na kano iti kawayan. Apay ti kawayan? Agparamid ni nanang mo iti papag apagiddaan na kano iti aldaw. Anya? Mabainak mat no jak tungpalan ti paparamid na. Tama nga nugurain nak. Ala, aramidam latan ti ipapaaramid ni nanang ko. Wan bakit? Malam to siguro no agawid ak dito balay. Si kalat ta ti makaam mo. Ketangdanan na ka ni nanang. Ibagbagana at ang danan nak. Ngamsanan ko nak. Tawan mo't lat sabsabali. Mabainak mo't apatang danan Kat, oray ikan nakalaang itibasit at ang dan mo Saanan bakit? Pakanan kan pagmerindaan naktumatlan ni nanang mo. Ayos day jayan. Sa bagay. Ala. Inakon, tagpo ka pa iti kawayan. Bakit? Nagagit kamay tama mapan balay ni katugangam, boy. Wen, ulitag inggo. Nagadungaron ti paparamid na. Aya. Wen ulitag. Mabainak mo't jak aramidan ti paparamid na. Ay na, nagpintas ni katugangam baraw. Ay na, nagpudaw pa iti gurong na. Kaslasaan bakit nukit kitain? Ay, nagpintas talaga ni katuganga kulitag. Saan lang na po daw? No di kat nagseksipay. Armagsa ni katugangam baraw. Ha? Ay, sana angkel. Dahito ti di mo raramidan. Ha? Apay kumasaan? Kit nabayag mo't nabalo tinatay. Basta, di mo arman ni katugangak. Apay nga minaya. Sa apay kursunadak gyam. Nyalagit din ni ulitag. Mangsapol kalangan iti sabali pagdatunam. Ningarod katugangam ti kayat kaw, tagpada kami abalo tinatay. Agrigat ka lang iti din na ni katugangak ulitag. Anya ti kayat mo asawain? Kat no adda sakit ni katugangak. Anya nga ti sakit ni katugangam? Amnesia ulitag. Tirigat na, amangan no malipatan na ka, ngam muna. Kat na ka. Anya? Ay, sapay agtag tugangak no makalipat. Ay, saan nga ruday? Jack kayat ti mat... Isumat ulitag. Isuad ni mon gandatan nga arman ni katugangak. Kanayon mat iti balay daan titinang nilakay mo kasinsin Laura. Uwan kasinsin iming. Adda ngamin ipatpatrabaho ni nanang kiniboy. Kastaya. Mas daawak lang aming. Takanayon ijay ni bayaw boy. Awan ngaminan ti sabali nga ibaon ni nanang. Isuan nilangan boy ti ibaon na. Sa bagay, nagagatmat ni bayaw boy. Uwan kasinsin. Di na pa'y kayat ti patangdanan, tamabain kanukin ni nanang ko. Anya nga iti ipapaaramid ni antitinang kan ni bayaw? Agduduma
agpukan iti kawayan, ken agdalos iti aglawlaw. Ijay maten amangan. Aya, Wen, iso asaanen ang matatao dito'y balay ni Boy. Kanayon latan, ijay balay dananang ko. Nay, naggapuam pare boy. Ne, si kamat gayam pare Asyong. Naggapuak met dita balay da katugangak. Nay. Anya nga iti naramid mo dita pare. Agar aramid ang iti papag apagidaan ni katugangak. Nilaeng aya katugangam dagidda pare. Anya ti kayat mo asawan pare? Ay kwa tikait ko asawain. Mabalin nyo matag kaidda adwa kayo lang. Mabit man lang pare Asyong. Kaslad da sa balya kayat mo asawan Amok Anya ti amom? basta damok paray. Naggasat kamutin, Joe. Apa yan ako naman nagasatak pare. Ay, gaputa. Naimas ti sidam, Joe. Anya? Agsida ka lang a rodin ititlog. Agsida ka pa'y iti upa. Uwen no jay inana. Anya? Naglokon aboy. Tinurugan nakmutan. Hindi nakmutan ag-agkan sakpay ang maturog. Di nakpayan arakopon. Maturog adagosan no agidda. Sapay nagbangbang luang. Boy, agriin ka. Boy, agriin ka man lakay. Boy, agriin ka na. Agriin ka kunak. Abay bakad. Umay kan alakay. Sa di na di ba pananta? Amo mo na. Mapanta ijay langit. Salbag. Nagandayo jay langit. Kasi kailangan di mapan. Anya? Maturog ak langan, bakit? Nabambanugak. Jak makapan ni jay langit. Oh, ato yan ti merienda, boy. Agyaman na, katugangan. Ay na, nagpintas ka talaga. Talaga? Wen, I love you, katugangan. Si Kamat, ay na, awagan nakpailaang iti katugangan. Hani ko na matan kanyak. Sige, hanilatan no iso ti kayat mo. Kasta ti kayat ko, hani. Ayun kayam, di kagpadpadlaw kin ni Laura nga anak ko Dakas talakit di. Wen, di ka di madanagan, hani. Saan to amadlaw ni Laura nga da relasyon ta? Abay kasla makagura ka, Laura. Kunakon kat akagura nak. Apayaya? Tarupam. Anya lakit din ni bakit aya? Anya man ti panggurguraam kanyak. Tarupam. Ibagam ngamin ano anya ti panggurguraam kanyak. Andan samutin babaim, iso adi na kun kayat. Unay kamatan. Awan ti babaik. Si kalang ti ayayatak. Api nga rod nagbaliw kan kanya. Sika talaga bakit? Siyempre, nabanugak iti rabi. Iso naturog akon. Ti ko namkit di, adda babae mon. Awan babaik, bakit? Si kalang ti ayayatak. Nagmayatin abiyag, Joe. Apa yan na ibagam dahi ta pare? Nagganas, Joe. Anya ti nagganas asasawam dita. Ay na, makapaapal ka, pare boy. Nagganas na talaga, Joe. Di ka mawatan pare Asyong. Anya dahi tang ibagbagam. Sana all. Dadalan ti ulom. Jakmot mauawatan dagiti ibagbagam. Paray, asinaw tinalalaeng. Jay anak no jay ina. Anya? Amok ka, pare boy. At relasyon nyo kininanatinang. Oy, awan mo ta. Katugangak dayjay. Ewan, katugangam ngagpaisaw ngam agkaida kayo mal. Tangiwat mo pare Asyong. Ang mga nuad na makangagkan ka.
Kita, mapaisuan ka. Kasano ti pan nakaamom iti dayta pare? Sinirip kayo ija unag ti balay ni katugangam, pare. Anya? Ay na, nagganas ti agbuya jaw. Anya? Oy, no anya tinakitam, di mo latan ni warwara sa pare asong. Delikado akin ibagat ko. Ay na, nagsiglat ka talaga jaw. Ay na, umapalak ka talaga. Sana all may jowa. Kasinsing, awan ka diti sa bali amadmadlaw mo kan ni bayaw, boy. Anya kumangay ti sabali amadlaw ko, kasinsin. Ay. Agreedam ka, kasinsin Laura. Anya ti kayat mo asawan, kasinsin. Ay, diyak kaya ta siya, ti pagtaudan ti sa inyo pag kinaawatan, kasinsing. Paliiwom laang nga nila kay mo. Anya? Basta paliiwom nila kay mo, kasinsing. Tapno awan ti pagbabawyam, iti udi na. Apay ka di, kasinsin. Ibaga mo na, no apay anasken apaliiwag nila kay ko. Basta, paliiwom nila kay mo. Day talaang ti maibagakan ka, kasinsing. Di ka kayat, iso apumanaw ka, Ningko. Ay ayatin ka, Tinang. Agpada tamot tinabalo tinatay. Ay basta, di ka kayat, Ingo. Diyak kayat tilakay akaskan ka. Anya? Ay na, agkatawunan talaeng. Ngam di naki din kayat. Diyay ubing ti kayat ko, Ingo. Diyak kayat tinaalsam akaskan ka. Anya? Ti kayat ko, daytay kabailan nakpay nga iwala-walagas. Ha? Ay try may, Tinang. Ay basta, di ka kayat, Ingo. Ala, agawid kan tayong kagdigos. Bara lang tibagim dayta. Anya? I love you, honey. I love you too, honey. Ay na, kunak no di ka umay ita dito balay ko, honey. Mabalinayamat sana ni. Mailiwak nga rod kan. Uray siya, honey. Mailiwak matan ka. Anya pa ilang nga rod aramidan tangay. Umay ka na. Ay, umay ka. Di nakguyodan, honey. Di tamot balay ni nanang tinapanan ni Poy. At daayamanan ipatrabaho ni nanang kankwana. Nabayag asa anak nga imalatiw di tabalay ni nanang. Mapanak man kit di dita. Takasarsaritak man ni nanang ko. Mabait lang, honey, Oh, apay ay honey. Diyak pa'y nairikap diri daw iti kusina. Bayam, awan matlati sa bali at tao nga umunag dito'y balay mo. Ituloy takit din tararamidan ta. Baka mo ka, honey. I love you katugangan. Ay, stay, honey. Anya ti kayat asawan da ito nanang? Boy? Laura? Laura? Nagbastos kayo. Inakapay mat nga rod nanang. At da relasyon nyo kini boy nga asawak. Kuwa. Ay na, pakawanan na kami, anak ko. Agpalawagak. Ay, kwa. Pakawanin na kami bakit? Nagalas tila ngayo. Kababain da itay ngay naramid nyo, nanang. Idarom kayo iti da itay ngay naramid nyo. Anya? Ay, saan ka di, anak ko? Pagsasalitaan tayo da ito yabanag. Saan, nanang? Nagsakit da ito ngay naramid nyo. Idarom kayo at doha, tapno agnagam kayo! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, anya laki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.